Nakajingya ki chong kelan mongor kabala ne hadu khatnyo sngi Hamadan Malki daka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association AMSNSA haka khatnre tari unai lar arja arpusau kilami namadan bantur pat syakmat ke sekretariat namar ke jingpen slam ke sarkar ban syakskor ya ke jingdawa jongki kata ban kenti kutulap prapo persen nalor ke % yang yinong trai bala rangba bat trai slam haka kam nang tapan 1% ke jingpen ki tulap baman la usnam ke AMSNSA wat hadin ke jingyalang ke besan bat ke rationalization committee kala penpa bakampat long ke basaiso pura bat ke rationalization committee kala ai ke jing menjur tangya ke jing dawa ban kentiu tulap ikinong trai bala rangba bat trai islam hakakam kata % ban penkiu tulap man la usnam Habakran sikilat pathai kubor kakong Jennifer Sindram ke Presiden kalaong baka kenhun kelas ngohun ya ke jing menjur ban kentiu tulap ikinong trai bala rangba daka % hendrai ke jing ki kendang yai beteng kenang ban penti kena baka rai jong ke rationalization committee kan long ke bapura ka jing ken jungi ke bolong ba kamata kadang dei badang ya chakmat hing haban syong biang la mandi badula banru ba halor ke tu enhance rate ke ba kila propose kila snai di slap level halor jungan tu kin ai bat ba % ke demand jungi kita on seniority wise ti ki ong mengini syong biang la mandi nang ba minum le kin finalize ya kiniki data nang ba namar kan ni mata kala khamjrong kala kham slam tinggi ru kala kham slam hi ke ban ya triki kam jam na kini committee kala di kesin ke basau Parahani kasi ke basau ru lalong sansian bat menta namar menta sihi lai kendu menem step ru bat menta lai kendu yang sama ta jan mir ru lalong no sansian kan e hakasi mandir ki khat biang por jan mir kin sai ke meeting notice ini bat kira bandru bayang kata slap dalor kata slap ki ai kin ai kata ka 2% enhancement yearly ka ba ya seniority basic Tefila hon am ya ka 2% pat ya halor Ladaki la akhirnya kata 2% dan apreng jungi baru kai ki member de kila ya honi ladaki shimlang ya kata 2% pat ngi kermen ru bala mandi kan wanno ka jing kan don no kan don juga jing kala na kaliang jong kiru kan bakan ya no shkhmat te umta pinya weng no en ke jing hi nang no ka jing ki te kat hadu menta te ngin pala pan weng nomor bele ngi padio kanu ru ko balong konkret yengi desi menta ladangi weng no yo isni lamandi ki kelano ki ong nai long shu kata meeting tingi ngiru ka shan jing yani kala long wis bangin shong baro ni kan yo si kena kata kadang ni pat la ban bagi kan ka agitation de jong Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya